abantu benshi bazi ngo umunsi utangura igihe cy'isaha 6 z'ijoro, mugabo sibyo. Imana yaratanze urugero abantu bazoza bakoresha kugira bamenye igihe umunsi utangurira n'igihe uherera. Imana yarigombye kwerekana yuko hazobanza kuboneka ko ijoro, hanyuma mu nyuma hakaza umurango. Kandi Imana niyo yongeye kwivugira iti kugira yerekana igihe umunsi zobihe uheze, hazoboneka igihe cyose ijoro. Hampande y'ivyo Imana niyo yivugiye ko ijoro rigigwa n'amasaha 12, umurango nawo ukagirwa n'amasaha 12. Ibyo bisomwa mu gitabo ca Yohana 11 guhera ku murongo waho w'9. Bugira kabiri, iminsi tiko turasoma uko Imana yabitegetse nuko abisi babikora. Imana yavuze ngo muze muharura iminsi muhereye kuri uwo munsi nyene kurikira isabato. Isabato iyiheze hacakurikira umunsi wa mbere. Abisi benshi nkuko basanzwe babimenyeye bazi ngo umunsi w'isabato ngihe muri no misi yacu usanzwe ushika ko bita ku munsi wa gatandatu. Rero Imana hamavuye isabato haza umunsi wa mbere. Uwo munsi wa mbere niwo bita Sunday. Uwo munsi wari umunsi basenga ko ikigwamana zuba, havumwe sun izuba day umunsi. Havuye kuri umunsi wa mbere haza umunsi ugira kabiri wa bita Lundi wari umunsi basenga ko ikigwamana lune, ukwezi. Ku munsi ugira gatatu wari umunsi bita mardi, basenga ko ikigwamana Mars. Ku munsi ugira kane wari umunsi bita mercredi. Uwo munsi mercredi basenga ko ikigwamana Mercury. Umunsi ugira gatano ni umunsi wita jeudi. Iyo jeudi naho basenga ko ikigwamana Jupiter. Umunsi wa gatandatu ni umunsi bita vendredi. Uwo naho basenga ko ikigwamana Venus. Umunsi ugira indwi ariyo sabato, uno munsi abasomyi batabitahura bawugeze ko bavuga ngo ni umunsi ngo w'Imana itazwi. Uwo munsi rero ni uwo munsi w'ikiruhuko Imana yari yageneye ubwoko bwayo ko bazohora bawuruhukako. Umve ukuri Imana ikeneye yuko utahura amasaha ingene apanze, ico kimwe nuko imisi ipanze, kuko Imana yaravuze haboneka ko nabandi bavuga. Umva ukuri, umvira Imana, utandukane n'ibyo abantu bavuga.